ko na programo Waraltaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundongan to San Francisco na kilti kenta patamay. Nanda ulu tanga tunga ni kua leka sara i e kambimbi me ndana vital no tunga kina se me na wakarita ki tunga yani me rawa ni ndana na numa tikina bala te nukila so ngona enta sandu tukuna ni na COVID-19 enta sa wuturim back na rongo da tiko na COVID-19 ia matai manda ubia waka binubina ka tiko kina Regional Pacific Islander Task Force nonre tobe toko ni kamai didivina ka tiko kina na nonda wata watongo na radio mbulando wata kalibu talinga na vi songo tali so na vi tambana nimbula so ertondo vi se matitiko mai kina na Regional na Pacific Islander Task Force ia endona ka ertondo tutaka talitunga wakalevu na vi ka so membala tiko na nondambula koia ni kua mai erto na numa me ulutanga tunga ni se me na mai wakamadala takitukani na vi ka so membala tiko na endona sanda kila tiko na COVID-19 roninda kai sa mai o timbeka na COVID-19 ia era wakande takatiko na kenandau ni sengani na beauty kanda na COVID-19 go enda sana wakilatu endona kaka wakatokaitiko na long haul COVID-19 se na long COVID-19 dabas ramanda na long haul COVID-19 se na long COVID-19 go okilani wunga weekenda na satu weekenda na COVID-19 and rawa ni na wakande nandina taka rawa ni ndanandua watatiko kena wakanana nungo ni go esandu tiko na kana COVID na long haul COVID-19. Dabas ramanda na kinimbalambalo ya se o na kilaba kadhawa itiko via na long haul COVID-19 se senga. O kila ni o kendato na satobi kendato na COVID-19 dina ni toronika ni sa wotie sa senga ni tobi kendato tiko na COVID-19 ni sona ngona e tona wakilati ko e sona ka me waka na Nondo tona senga ni rau ni na kilatiko na kakana kana ni kakana na sense of taste. Kaya pakai tona kania wango na kakana tona senga tu ni wakilana kene kana wakanga ni ndando mate taka ni ndando tobi mate da senga ni ndao wakilana na kana ni kakana. Ya indo na kene wakatakila kila ni long haul COVID-19 baleta sama ioti to sama i tobi kenda to ati na COVID-19 to ronikani to sa mbula talitiko ya e sonangona tona sanga tiko ni wakilana i kana ni kakana. O iau, o lewanangona o sa kana tunangonongo, sanga tu ni o sa wakilana kana ni kakana ia sa kongaya. Da sa kana tungani sa lalna kete, senda rea ni wango e pakawuri tu mai ni re ni kakana, kanda sa kana kina, ia na nonda do wakila menda male kata na kakana da wakila na kene kana e sa senga lewanangona e sa senga ya ndona kene wakatakila kila ni long haul COVID-19 o ya do tale na sense of smell kila lewanangona enta na sana sianga nimboida rawa na na sianga nindamboida na veka so enta ndumboida tiliu sa sanga tu ni namboida sena loss of your sense of smell ya ndo tale na kene wakatakila kila ndo tale ke wakaona wakila ni o sa kala na bubu wakailiu ni ambera ni vitobi mai na COVID-19 turu ni kila ke wakaito kila isibi ambeka na mbata se ndo ambeka na kaito kania ando wakame kawa ki non tui chilo tinga to sa mai teko bubu tu teko bu sartonga ki ana bubu sa wakilatu ya go ni sa tobi COVID oti e sona ngona wakame da sang sartunga ni ronika sang sartunga ni wakame balembale da tu nga wango da kinda tal santa iku sabe bubu sa wakame dona kai e mila mai no chilo sa teko bubu sa kawa mai no chilo sa teko bubu for no reason ya ndo talena keni wakatakila ya senga ni wakanduanga na nomo na bubu tiko ya o te akila o wambo tabi ke mundo se vikenda na sa tovi COVID-19 o tinda na kila tiko na vika ke de wakamadala tiko ningo ko ya na chronic cough do tale na kene wakatakila kilo ya ke nando tale na wawale ni wakila na wawale se senga o ia waka o saka e o mode, leo nungu mode, o kanavinaka se senga, o sa wakila tunga na wawale. Ia ndo na kene, ndo talangani wakatakili kila ni long COVID-19, Ia
sena long haul COVID-19. Sa nangone sa may kalabaka sa may dola kina na vila ko yaki sa may lebu kina sa may leilai to so muti ko na wili ni Leoni Vanua ka tawira na COVID-19 baka me sa kena kyo sa utingo na COVID-19 sa sianga ni dona kamenda loma lenga taka se menda na nuinga ngao kina boleta ni lebu be kenda to sa dula and dula ni tataro vini COVID-19 ya otia sangai lagu tiko mena vital noa ni baka dina takitiko Bakandi takitiko ni so endina ni rauni kai na ki rauni da kai ni sa o sa oti via na sa tu via na COVID-19 sa oti. Oti atu sange me bakila tiko na bakatakile so ko ba bakamadala takai ni ngo ya sarangai sanga tiko ni kila na vuni wai o irana dau ni bakandindike na ngoni sala da vambeka me rauni kila ke bakai duela ko ya ni tiko no eu e bati ngo sa bubu tunga usin kila na dava sarma e bakavuna tiko na nungu do vuvu ke baka sala ka ni ngor sange bakandita kan sa tiko endua na kene wale sena na gauge au senga ni wakasama takarau na bosa mi wakayanga taka na bosa wakaviti ko nga meroni bakandita kikina gori na long COVID-19 sena long haul COVID-19 se senga se oi ko tovi matinga se o mate taka nga ndona kaira sange kota dake mo irango sana vati kongo ke baka ndu ela ko ya ni lilurai o tovi mate o wakila tiko indona wakatakil kilango ka o wakila tali tiko e sota lena kalam bimbi mbeka niango se o wakila ni sa muistu mbeka ngana o lumu na bika ya e tiko indona wakai with the tiko it's like a point system ya na kairtu wakarita ka tiko mai na doni mbula doni wakandindi ke wer na vuni wai sana tiko butaki andona point system ke waka o kai ni kondo vuvu kawa na nomi tilo o kilani sengani bata o kilani o sengani o tubi mate i o wakila tunga na bubu ya roni e vatiga okay that's 8 points e vatigo ya na kene lako ni kena wakandita kini ndua e tiko wana long haul COVID-19 se senga o nitaka ni sambo ubia matata toka wakalilayo ya na liu na nguna e na kito na may vital no tiko ni kina o nitaka tiko ni nandua na singango kito na may vital no ni kina ando me na wakalisilisi ni mbula me na may waka matata takayani dinanga ni na rauni na may waka madalang bekani waka wawalangi wakatelanga kina virtuno venga ravitiko and Regional Pacific Islander Task Force ando siama tiko may kina na urto na ando ni wakandindi kina walimbula i San Francisco sa na UCSF wakatelanga kina may na Alameda County na Sonoma County na bi county bi bolekati na bi sana gobi kenda to na bi area erando bi garabikina ka nando na singa kito na gemi vital no tiko ni kina tiko nga na bi counties ka waka madala ta tiko ni ngo au bi to ka rota nga indo na bi sureti ka sambi tiko ni sana chat group sana bono vital no sambi tiko ni kina na tikindua ni bi sureti membaleta tiko na ngo senge matei tiko ni ngo no vakaiduri kina matei ni ngo no vakaiduri tiko kina na Fijian Health Ministry Fair. Senge matay ngo ando ba kay durtu iliu ya membaleta na bula raramba sen Leoni Vanua raramba dui kai yang go bakatamba kin dua seranga weekend na ito kay kanda sama iba kay tiko go Amerika weekend to California go senge kena isebu ni Fijian Health Ministry Fair kana bakay durtiko and ka tinika vitu ni singa wakaruwai ni ka tinika vitu ni singa ni vula maingo na vula tune and bakay durtiko may na Recreation Center Sonoma County Recreation Center Petaluma Recreation Center ya na tolu rua saiva North McDowell Boulevard may Petaluma Teko butiko na tinikando na kaloko na mataka kina tolu na kaloko e na kabi. Au sureti ke mani ngole ni kina. Gasi ngone, ileo tangani,
ni ngole ani kina ke o ni sambada tu se senga ni ngole ngani kina tiko na pepa se senga tiko na insurance se senga ngona bono binaka mendeli teko bu me kina ke baka eroni kana li teko bu vital no te kina na no murau ni lo rai baka buni wai vitali mandanga e senga tu na no mu insurance indona kaya indo baka me baka lati tiko ndo baka tawa taka tiko na nondeli lo rai baka buni wai ni tiko na nonda baka sama senga tu na nongu health insurance au senga ni rawa ni na lo rai baka buni wai ya kongonea au sureti tukani kinango and bukonreto na Pacific Islander Task Force wakatanga kina na Kena niveau na sangalotu na Kena niveau orto na Petaluma Fijian Ministry wakatanga kina virto na Petaluma Wesleyan Church. Da songo lotu tolungoa sama indua batatiko na songo baka merto doko batatiko na kena sangai meto ia butaki ndo ni songo bango member letter sartunga na nonda ngarabi na kawitoke kaibiti kanta sama iwa tiko na vanua levungo Amerika lebu weekend anda sang tu ni kila ni tu na wekai so rawa ni ndabu ke kina rawa ni ndabaka yangataka Dona bono undo tukuna tunga na bono andundungo o California kona bono venaka ndundu menda mai tau ya bukina tikuna pepa se senga ke roni ke onge via la tale na tale na state yo mai tiko bo mai tau ya bo mandanga e California ndina ni ndo ke na ki tu e so levu ya na motangali venga ravi e tiko e California senga talindo na state e toto wata ko ya vi sureti raramba tiko yani ke na Fijian Health Ministry Fair na vakaidoro tiko na vakarawai ne ke tinika vitu ni singa ni vula tune Teka butiko na tinkan na kaloka na mataka ke na tolu na kaloka na kabi karto na tiko talanga kena na isongo ni marama mai na Petaluma Wesleyan Church erto na wakarita ke dhaka ni linga talitunga kena na itukutuku ngau turara tiko ni orto na kena turanga erto na laki wakasanga na barbecue ke lasa na ngona dando kana barbecue wabo kitunda senga tu dando dindi vitu na barbecue mai viti ko ya o vesureti tuka ni kena mo ni ngole ni kena lebutal na ka menda na laki maro taka wata tukina na singo ya wakatala kina ver na ngone levu na idhobi na soli wali tiko ni ngole ani senga ni dona kai so mer tona tiko ni kina na Jewish Community Clinic tiko talanga ni kina orto na SF Hepatitis B free orto na tambano ya o sando baka madala taka tiko yani na Hepatitis B wakatalanga kina orto na tambana ni cancer, na cancer screening or na colon cancer, wakatanga kena na breast cancer, kena matangali cancer taliso, yung na cancer ka lurei tiko baka lebu be kenda na sengwalinga be kenda ni tuke irtalanga me na be mata ni tu taliso na wasa Pasifika kanda sama baka tiko tiko Amerika irtalanga me na mata ni tu baka Asia keira na ka Amerika lolo kenda go e kuni baka lebu be kenda na matangali cancer e ruango na breast cancer wakatanga kena na colon cancer koya ubisiriti tuko ni kena dingole mai dale kisote ani and singa baka rawai ke raunio ni redara toka na muni tuba ni vula mai ango wakarawai ne ka tinika vitu ni singa ni vula tune tinika ndo na kaloka na mataka kina tol na kaloka ne kavi to vito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force Radio Bulando Vata wakatala kina orto mai na Kena niveau orto na Fijian orto na Petaluma Fijian Ministry ke orto na Petaluma Wesleyan Church waya na tune na ka tinika vitu ni singa waka vinubinaka tiko ke na songo na Regional Pacific Islander Task Force na nonroto vito koni tiko ke na Radio Bulando Vata. Ongo na programa Waraltaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Bulando Vata San Francisco, Mekoti Kenta Patamai.